Kumshi benta jong ka jing rakhe ye ka singi penne pensa ya ka mariang ne ka wall environment day but kumju ru ka wall environment week ka office jong ka divisional soil and water conservation southwest Khasil district Mawphor menta ka singi ka lapan long ya ka program tung dieng ka bade halor ka phang pudeng tang ka we ka perthai haten rong sinrangs aim jakrem southwest Khasil district ha ka baw additional deputy commissioner jong ka southwest Khasil district Mawphor uba esilalu ulalong kum ukongsan Hakani ka program thung ding lawan bane shim benta shit rem na du ke khina school kinong hikai kinong ilam jong ka shnong jakrem but kum joru kinong trei jong ka office u divisional soil and water conservation southwest Khasil district haga bala yo ban thung hado ars pa tan rai ki ding but nangni shekhamat ru on sa thung biang yakisim bai ding hakani ka ju ka jaka kumbala de manmang Hakani ka singi lai don rangkat ru uba o khardosau divisional soil and water conservation officer southwest Khasil district u Dr. E Khongjo district animal husbandry and veterinary officer southwest Khasil district but ki wei ki rukman lapanya e ga jingalang do ba N1 yang range officer Mawphor range office kat ba ba W warba AS and WCO ula a ye ki kindin khuble La yoru ya gajirwa piang soba na kikina school ka St. Michael Upper Primary School Pendants Park Jakrem kat bau samla hadin wanyang bat ka kinhun kila a ye gajirwa theme song Waves in Jongari India Gam tip kikina school na thai bon jiba tip ye kali ni jiba kham he kham rang ba le se ya yong it complete Waves in Asuka Jongari India ubasin share ka snem khat sanspa Ribu arado nyobuar agitu bisnem ke bosin shar Maria Shinti ye ke jisin shar igari India uye I jingai ye ke jing dan kam bandan ke jing thunging man la ke snem nangba ka mariang kan phu namar ha ke jing ju ko muslimu bakrao ke tu ko por bala ki din ki si kimdan mariang kan longkum ke khlieh briew ke syllen mariang ke itnat dei ne jingdon jong mariang ke beringkong ke ba ar ke long ba nang ba u briew ba umra kinla ban im ma ke mariang dan kam ban sumare ka ladani perkhat ni ke mariang tan ke bentau briew kamut kinlong ki briew ki basitom ba ngin ni aman bam do ru dan mungin yo gi mara Banda kimara kimla ban imru krem go mariang kidoka kisim kidoka kibedona ka portei kibabit ni ka ban bam minum yo ayaki lala ka mariang kamdan namar kata kadan ka coexistence ni ka balance equation ko ba ublay yugo aga mariang ba ubriru nim kimara ro kinim bat min ha bani imlang bani phu yiping ha ka ni ka mayram o Dili ka may mariang. Siya kalong. Ilon kam na rin ko siya. Ilon kam banyo ikangar ka bakoy ka bakum ka bakoy. But man pagkakingin yung ihakasing kalong kabaknen at ba doon mo kitipad siya sa mga saot. Hakari ko po ang hamda doon today. Hindi na silong masya pag-isat yun. Kita ko kamilita kalong ba. Ako kung kami report niya kaya pawal ang pag-ibig. Kira ng itik, ang ibabon, seka, organize, hindi tulong yung program, at sa kami kayo para sa kaya. Stick yung kimul kitong happy kumakulong, maling ilong kam, ang kikir niya kami kumarin.
Kani kalau bukan kini lang ini bawa. Komentar lagi mungkin sama yang minum kena terus dikenai. Ini jaga yang terkumpul pas saya begini masih terkumpul jadi berikam Mawphor itu. Kita begini orang di banci sepulang. Kalau keberangkam harus kata-kata nan kasih ini. Cuma dulu pesen nak keberangkam kamet dari tahun. Isibu mentala aku ini dia bagi kata dia. Nakai sungsu saya bagi nangka. Tiga bon checking pang digon digon ra ara kalau yang usul ara limbang salah. Nasi timau purniswa Ibon Islam, kita Islam nak kita sebut kita. Nama Islam kalau nak faham kita Islam. Ada Inggris dia kisah jo kata baru. Dari simpang bagi orang kita berkolera. Kadang kita typhoid. Ini kita hal kita mungkin kelas jalan semua. Kadang kita itu kata baru pada nak kita keluar di rumah. Kalian juga nakapede magkariga program kabamita kabangila pindet. Naging siya ang takasi amday kasi kapatid kanaki rewol en marundi. Naging siya kanaki rewol en marundi kadi basantarik. Mulai besorkar na kalian kausdan kapatid bangin celebrate yang ni ka World Environment Week. Baru si tayo. Kata kamu nalu kusinterik anu ka niyo tarik. Ibang di program di hotel buat peserta buat kita. Kapita si na yang do peserta na ya kalabu. Ya kali ka bangin lunch, ya kali ka bangin sedang, ya kali ka dikunjing, ya mass appreciation program. Kalau bangin sa country, lomba di paten ke sini. Kalau aku kali ka kaya mau keluar. Ako area do Southwest kasi do atli kasi ang blog. Kalau ngayo ako ba sispa arbo hektar bangin kunjing ang gignay ibanwan. Dana ako yadi pak dedikasi ang kurang kerja ang yadi dedikasi rawa World Environment Day. Bangin dedikasi manusia. Kabut haka santarik. Bangin ang World Environment Day kalau kasi kaba ingin sapi kasi kaba kuno bangin kene kansa yadi kami mariang. But yadi saudong sapun kita. Kaya kami dedikasi yang World Environment Day ni sedang bangkaki nadu sedang sedap na spot ni kulai. But kalau ini bak dedikasi yang World Environment Day United Nations General Assembly kalau Stockholm after tijar na spot ni kuar larai pemanusiaan dedikasi yang World Environment Day kakasanterik dengan lautan. But seperti bayi besar ini World Environment Day makayo dia lagi nangda jom pada dibilang sunjur jom di badon apa kani mariang duni kata kalau bantong kaum kapindau ide gisi imati breng isim bido bakyu igule kita tahu ba nang bagan penting dia ni kita kerpat yang harus diri seperti bagi celebrate yang ini World Environment Day.